Dakle, prva prostorija još nije podignuta naprosto zato što čekamo jednu sliku koja iz Švicarske dolazi, zapravo došla je već, ali eto još nije u količini goriva. Ovdje je dakle ovo što govorimo, njegov autoportret. Tu se također prikazao s leđa u klasičnoj situaciji u ateljevu. I ovdje će biti pozivnica na njegovu prvu izložbu koja je održana evo 41. I jako je zgodno mislim vidjeti Zlatko Prisca, časti se ovdje pozvati vas na svoju prvu izložbu slika, šta ne? Da. Tako arhaično zvuči 41. Tako da to će markirati ovaj početak. Dobro. A onda su tu radovi, krajem, već prije 50. Ovo je 54. Znači 59. 60. 61. Ovo je 70. I ovo su 80. Možda da sam imao izbor, možda bi izbor bio malo drukčiji, ali na kraju krajeva nikad ne možete naprijed sve znati. Tako da, evo, to je od onoga materijala koji nije predstavljen u drugim sobama, a ipak pokazuje taj nekakav raspon, taj neki hod u komprimiranom obliku. Evo, to je bila ideja. Tako je ovdje. Neko od ovih kompozicija je prenio više kasnije ulja. Naravno, prostor je takav pa nije bilo moguće da stalno imamo paralelu između slika i crteža. Da. Ovdje bih rekao da prevladavaju klasični nekakvi prizori pejzaža, odnosno portreta. I opet je od najranijih radova ovdje 49. I sad je ovo što je sve vremenom veoma bilo hvaljeno, ova kompozicija koja se nalazi danas u Italiji, došla iz Italije, iz Milana. To su vedute Samobora. 51. godine. Ovdje. I sad imamo nekako kao po farovima Samobor, pa evo nekakvu situaciju s mora, vjerojatno ovim nisam otvorio. Onda dvije slike iz Indije. Jer često se krivo čuje da je on u Indiji promijenio. Ne, Indiji je on nastavio slikati na isti način, samo je to veliki finale na kraju krajeva, nego doživljaj koji on tamo imao u Indiji je utjecao na promjenu, a ne samo, nije u Indiji ostavio tu promjenu. To je taj način. Evo ovdje nije baš kronološki, ali sam želio pokazati jedno mjesto sa sličnim motivima. Taj raspon od sezanizma, izrazito sezanistički, isto kao i ova mrtva priroda, do bonarovske jedne kompozicije, koja nije samo u načinu rada, nego ako vam je poznato za stolom Bonar, doista ima jednu kompoziciju koja je vrlo slična ovome. Razlika je nekih 20 godina koja je iz Bonara. A koji će sad legende vani znači slijediti recimo ovu prvu prostoriju koja kronološki ide? Dakle, ove uvodne legende će slijediti ovo. Da. A citati ovih različnih likovnih kritičara, oni će biti porazbacani, da kažem. Dobro, isto malo kronološki. Ima dosta radova, ali nisu mi prenatrpani, ove dvije su mi super. Da. Tu bi bilo važno postići ritam s ove te varijante. One su malo odvojene od ostalih. Ali te slike, istina jedna varijanta koja se nalazi u Muzeju savremene umjetnosti u Beogradu, on ju je smatrao ključnom, nazivaju je, to je prvi ovan koji je prešao preko rijeke, kao ključnu sliku. Uglavnom ovdje on definira taj novi stil, dobro svojim radovima. Nažalost tu iz Beograda nismo dobili, kao što nažalost nismo dobili neke iz Moderne galerije i Muzeja savremene. To sam čula, da, nije mi jasno kako završaju s njim. Eto, to su te. Super. Da. Mislim, neke su uspjeli, neke manje uspjele. Primjećujete kako je on tu kombinira na nekima ugletost, oštrinu, a na drugima oblost.
Još jasnije će biti kada u sljedećoj prostoriji. Prvo dođemo tu da dobijete dojam cjeline. Da, moram pitati, kako ste se odabrali koja na naslovnicu? Pa, kako? Po nekakvoj atraktivnosti, evo, odabrana je ova i ova. Ova je poslužila ujedno i za naslovnicu kataloga. Da. A u sljedećoj prostoriji vidjet ćete koju smo odabrali za naslovnicu monografije. Dobro. I onda ih još ima par koje su odabrane za nekakav drugi materijal, za jumbo plakate i tako. Dakle, evo, tu su radovi do 59. Znači, 55. 56. do 59. Već ste na crtežima vidjeli te njegove dječje igre, na kulturkama djeca. Taj motiv prodavačice za stolom koji valjda on zapazi na samoborskoj tržnici i gdje onda reducira, odnosno fokusira pogled sa nekakve šire scene na užu, pa onda vidimo različite odnose ljudske figure i stola sa plodovima, a onda kasnije se to još više reducira, postaju samo plodovi. Mislim, to je nekakav redoslijed. Ovdje od one oštrine koju smo malo prije vidjeli, sada je ipak tu malo dosta i oblik formi. Ovi su iz koje godine? Znači, sve su to godine 56. 59. Ovo je isto, po meni ovo je svojevrsni vrhunac. Ovo je uglavnom 60. godina. Uglavnom 60. iako ima i ovdje 59. ali ovo ostalo sve 60. I iznimku možda čini i ova dva pejzaža. Oni su meni veoma zanimljivi, to je 57. godina. Postoji još jedna varijanta ovo, ali eto nije stala, gdje se vidi isto njegov postupak nekog klasičnog prikazivanja pejzaža, pa proces apstrahiranja i onda doista, evo, korak dalje. Inače, kompozicijski vide sve sličnosti. I čini mi se da je to, kao da je to bila jedna smjernica, jedan kanal koji je mogao razvijeti, ali od koga je odustao. Tako nekako si ja tumačim. Jer iz te godine, kažem, postoji nekoliko varijanti, a poslije se više ne pojavlja. Iz nekog razloga nije nastavio. Meni se čini da je tu moglo biti vrlo zanimljivih realizacija, da je radio više ovaj naziv Crveni grb. Ovdje ovo mi je baš nekako primjer toga kako on paralelno radi i grafički svoj opus, to mi je poznato. Cijelo vrijeme. Prvo radi u dubokom tisku, poslije radi litografije, vrlo uspješno. Kad pogledate kako ovdje sjeće te linije, to mora da je utjecaj tog i grafičkog izraza. Postoji jedan akvarel koji je očito studija za ovo, ali tu nam je, ali nismo ga izložili. Da, to je uvijek, ne može sve, iako je ovo dosta veliki prostor. Pa uvijek, da li je nešto veliko ili malo, uvijek je relativno. Da. Eto. Dobro. U ovoj prostoriji će biti prikazani filmovi, filmski zapisi o Zlatnoj plici. Evo, pa... To je zanimljivo da ste to stavili, zato što on je ono stavio na jednu sobu, da, i onda nikad nema ni slika okolo, nego ste samo na crnoj kutiji i gledate, ali gdje ste ipak okružili što je... Da, ali čini mi se svojom formom, nekako mi se nametnula ova prostorija da tu se odvoji za to prikazivanje, pa nema veze, mislim da je baš dobro da je to negdje u sredini postava. Da. Jer inače ljudi koji onda ne vole video, onda samo produže po te prostorije, uopće ne uđu u nju, a ovdje ipak će htjeli ne htjeli ući ću dio. Pa možda neće. Evo, sad dolazimo do prostorije u kojoj je 65. i druga polovica 60-ih. Kao da se ovaj naboj malo
istrošio, koji je i sada traži nove forme. Sad, stvari afiniteta i ukusa, mislim da ima zanimljivih i tu ostvarenja, iako osobno mislim da je malo intenzitet se spustio. Da, i usjeti se. Da. Znači se prevladavaju ti nekakvi njihovići. Ovdje je puno pjenušca. Da, i kolorit je baš onako završi puno. I dolazimo do prostorije u kojoj imamo radove od 72. 3. Pa tamo sve do kraja 80. Znači 70. i 80. Po količini radova sam isto htio pokazati što smatram da je važnije. Mislim, činjenica jest da je on i zbog bolesti, a i zbog vida, zadnjih 20 godina života, navodno samo na jedno oko vidio. I moglo to da se ne odrazi. Da. Ali dobar odabir, ja vjerujem da je ovo dobar odabir, mislim da i taj segment može ga prikazati u Novom svijetu. Ovo mi je osobno zanimljivo kao jedno, mislim da je tu Francis Bacon imao nekakav utjecaj, on to vidio i ovim licima, ne znam da li se vama to čini, da ima nekog utjecaja. I na kraju i ovim plohama isto. No, kako god, možda originalnost bila nešto manje, ali mislim da su ovo odlični radovi vinograda. Sedamdeset treća, 77. I ona je 74. To je vjerojatno razdoblje kad je naglašena simboličnost. Dok je ondje možda struktura i likovnost sama po sebi nekako u užem smislu riječi bilo važnije, ovdje kao da je htio i tu simboličnost jako glasiti. Onda dolazimo i do radova koji su više ilustrativni kao ovo. Da. Ovo je uzeto kao znak zaklade. To ste možda primijetili, Trubač i Stara. Nisam. Da, pretvorili su ga u logotip. I dolazimo do zadnje prostorije. To su ti. Da, suncobrani, sjećate se, crtež im bio recital. Aha, da. Evo, tu. Znači 90. godine. Ukratko, to je to.